دم خوش گهدار و تماشوانین هجاد برنامه روژوا ایرو دل گلبم هلبجارتنین هرمی لترکیه لی بتایبتی انجامین وی لترکیه و باکوری کردستانی لی هر وها رایا گشتیا دروژی بگرمیتین شوپاندن روش استانبولی و ین شاردارین باکوری کردستانی دبی پروسیه ده زیاده ترجیح شوپاندنینه اف 12 روز پشتی هلبجارتنان روش استانبولی سکنا سرکفتنیا پارتیا کماریا گل جهبه و گلیم پارتیا دستلات پارتیا دادوگش پیدانی اک پارتی بویا گریکک آلوز آبی هلبجارتنی بدست خستنا شارداریا استانبولی وکی خالق بنگهین و سرکه یا سیاستات ترکیه دردکه پیش هر وها به بریارن کمیسیون آبلنده هلبجارتنان یه سکه چندین شارداریین جالی بربجیرن HDP و به دست کتی نهاتن پجراندن. او هلوستایه سکه طایبتی لکردستانی راستین رازی بونیم برفرهتین. چه HDP چه جی آلین دنین کردستانی بیه که وکی هلوستک نقانونی بن پیکرنا اراده یا دنگداری کرد و نوک هویا برانبری کردانتی نمزمان. وان مجارین گرنگین روژوا ترکیه و باکوری کردستانی هم دیده برنامه یا ایرو یا روژفده دگل اکادمیسین مفید یکسل و اندام مجلس HDP سالیم کپلان جستودیو مای استانبولی بگیرن دست و بنرخینن. کک سالم اج تدس بی بکم روشا استانبولی بیگومان بگرینگی خواه و ساد یارد که کو CHP خو سرکفتیه هلبجارتین دبینه و اک پارتی ندوی باوریه دیه. گلو گرینگی استانبولی براستی دسپیکا سرکفتن یانجی بنکتینی دی سیاستا ترکیه دیه. کک سالم دنگی من گهشته تا؟ yani pişti vakti ki dengi ve nehat mı gun karbin dubare bikenzi kef hoş be. از دوباره دکم که سالم هلبجارتنین استانبولی گوچی بونها جالیه کی و اک پارتی گلیان دکی CHP خو سرکفتی بنافت که گلو روشا استانبولی دی سیاستا ترکیه ده براستی بنگاه سرکفتن یانجی بنکتنا سیاستیه که استانبول وکی گریکک آلوزا و هلبجارتنی دیار دبه. Denk çu kavan. کک سالم پرسامن گهشته تا؟ Yani cardi brasti dengi ve çu کک سالم ازی دوباره بکم دیسه؟ فهم کر بله فرمو کر. حوجه دوباره تونه فهم کر براستی شف باش واره شف باش جوارجی و تماشاوانی ورجی براستی استانبول جبوی سیاستا نواروکا ترکی deveri gelki farzı جبرکو ج چینیین gelek gel İstanbul'e dijin disa berferebuna İstanbul'e em bibêjin ji ber ku aboriya Türkiye ji sedî notê wê na li İstanbul'ê siyaset li Türkiye ji İstanbul'ê tê xwendin. Gava em hinekî dîrokê lê meyze bikin asas hêza xwe serokkomarên Türkiye ji İstanbul'ê girt. Ji ber vê yekê ji bo partiyê li Türkiye siyaseta xwe dimeşînin bi rastî İstanbul ji warek devere gelkî girîng e. Beriya hilbijartinê dema kampanya bi destên AKP dihat meşandin serokê AKP Recep Tayyip Erdoğan ev gotin digo. Digo kesek li İstanbul'ê bi ser keve ji xwe wê li Türkiye bi ser keve. Vajayê vê gotinê ev bû kesek li İstanbul'ê bin pê bibe bin keve wê demê di siyaseta Türkiye de jî winda dike. Li ser gotina wana em karibin binarxînin jî xwe ev derdikeve. Vê holê AKP ji ber ku li İstanbul'ê winda kir siyaseta AKP bi rastî li giştiyê Türkiye jî winda kiriye.
bandorek bi vî rengî li ser siyaseta Tirkiyedeki encamên hilbijartina İstanbulê em gumanin ev helwesta bêhiqûqî gi AKP têdeyê ısrarkirina hilbijartina İstanbulê bi encam nakin bandorê hêza gi dewletê gi destê wan gi bandorê li ser yesekê jî dikin dibe hinkî bi vê encaman İstanbulê gi bandora xwe li ser Tirkiye dike bi vê nar mirov kare binarxîne. Keke salim her wiha dixwazim wê yekê bizanibim. Bandora dengderên Kurd van hilbijartinên İstanbulê de bûyî çi bûn? HDP bijardeyek hilgirt. Ev bijardeya ku HDP wergirtî, gelo tu bandorekî wê erênî li pirsa Kurd, li pirsa demokrasiyê li Tirkiye dikarê bibe? Birêz Cemal dengê we cardî çû rastî Keke salim baş guhdar Belê. nekir. Yani Ez dubare dikim kek salim. Dengderên Kurd bandora wan di hilbijartinên İstanbulê de çi bû? Wekî HDP jî we bijardeyek dabû pêşiya xwe ku Kurd piştgirên ve dengê xwe bidine hevpeymaniya milla dengê xwe bidine Ekrem İmamoğlu. Gelo ev helwesta we, ev bijardeya we ji bo pirsa Kurd li Tirkiye, pirsa demokrasiyê dikarê bandorek erênî bilêze. Belê. Bi rastî rola HDP di vê hilbijartina herêmî di hilbijartina Sûyekê adarê digirtiye ji aliyê dîrokan demokrasiya vî welatî wê gelkî bê şîrovek kirin. Encama vê hilbijartinê ne ji îro de belekî 5 salê dî jî dema ge em li paşaroja xwe ge em binarin û analîzên li ser siyaseta Tirkiye ge em bixwînin sekna HDP û stratejiya ge HDP derxistiye wê gelkî berfire û bi zelalî hêbêtir wê bêdîtin. Li ser du esasa ji xwe me xwe gîhandibû raya giştî û me ev yek gotibû. Stratejîk me ji bo bi taybet Kurdistanê bû teqez li ser esasê li hember şişmendiya qayûma serkeftbûnê bû. Siyaseta me yîdî, stratejiya me yîdî jî li rojavayê Tirkiye bû li ser windakirinan hêzê li hember demokrasiyê, li ser windakirina hêzên li ser kesên gilî dijî aşîtiya vî welatî, aramiya vî welatî disekine. Kî bûn evana ji xwe xuya bûn ji aliyê me. Di desthilatdara AKP û hevparê wana partiya birayê wî biçûçek MHP bû. Ji ber vê yekê stratejiya me rojavayê Tirkiye li ser windakirina wana bû. Dema me xwast ki em wana bidin windakirin, an di siyaseta Tirkiye dibin pê bibin, wê demê jî piştgirî pêdivî hebû ki em bidin hêzê demokratîk, an hêzê xwe li hember wana nîşan dabûn, xwe bi hêzê kirbûn. Ji ber vê yekê encama hilbijartinê Tirkiyeyê teqez bandorek dengderên HDP hene. Dema ki em li encama 24'ên puşberê em binarin ji xwe aritmetîka giderketiyê li holê bê HDP tu hêzê dî gikaribin li hember destadariya AKP di hilbijartina de bi ser bikevin ne pêkan bû. Pêkanbûna serkeftibûnan hilbijartinê bi destê dengderên HDP derket ji ber vê yekê jî ji bo pêşaroja vî welatî, pêşketina demokrasiya wêna, aşîtîk mayîndek carekî dîn xwe ser rûyê vê xakê xwe bisaz bike, aramiya vî welatî re bi rastî helwestek dengderên HDP vî rengî hebûn, dengê xwe dan hêzên demokratî li hember desthilatdariya AKP wa hêza bi encama û bi piştgirtiya HDP bi ser ketin, AKP jî bi vê encamê de winda kir û bi em karin bêjin bin pê bû bi rastî ji bo siyaseta sîhûyekên adarê. Keke salim efteyî wê wateyê ku
هون CHP وکی هیزکی دموکراتیک دبینن و CHP دکاره پینگاو گاو آویتنا جبوی چارەسەریە پرسا کورده هن ئینسیاتیڤان وەربگرە؟ کێک سالم ez pirsa xwe dubare bikim. Belê ferm. Kerem bikin. کێک سالم yani ev tê wê wateyê ku hûn CHP wekî hêzeke demokratîk dibînin û di pêvajoya demokrasiyê di Tirkiyeyê de dikarê rolekê bilêzê di çareseriya pirsa Kurd de. Bi rastî pîvanên demokrasiyê, pîvanên HDP'yê demokrasiye û pîvanên demokrasiya CHP dibe ku hevdû negre. Ji ber vê yekê em bi teqes nerîna HDP nêzîkbûna HDP ji bo CHP di warê pîvanê de hinkî bi rastî çîk heye yani di wir de em bêjin wek navberekê heye. Lêbes li ser encama hilbijartinê em karin şirovek bi vî rengî bikin. Encama hilbijartinê derketiyê îro ji bon derdorên demokrat, ji bon siyasetmedarên muhalîf, asas ji bo siyaseta Tirkiyê hemî hewcebûnek bi zimanekî nû derketî. Hewcebûnek gi heqîqeta civatê bêxwandin, xwedî li heqîqeta civatê derkevin ji boyê pêşeroja vî welatî ji bo aramiyan gelek li ser vî welatî gidijîn pêdivî bûyena heye ji serokomarên vî welatî Recep Tayyip Erdoğan em bigirin bi heya hêzên li parlamentoyê ne partiyên siyasî li parlamentorê hêzên civakî ji boyê avakirina civakê ji nû ve zimankî bidin guherandin. Pêşiyan demokrasiya Tirkiyeyê piskirêka herî mezin jî piskirêka Kurd e. Dema gem li dîrokan partiyên siyasî dinarin partiyên beriya AKP jî ê gi piskirêka Kurd nas nekiriye. Vîna gelê Kurd gi nas nekiriye. Di nava pêvajoyan dîroka siyasetê de her guçûyê winda kirine îro jî gelek partiyên siyasî gi navê wana nema ev civak bi kartîne bi lêv dikin nema wana nas dikin jî heye. Heke ku gi AKP naxwaze gi têkevin nav ew partiyên windakirî wê demê pêdivî heye gi vîna Kurd nas bike piskirêka Kurd jî çareser bike. Heman çeşt ji bon CHP jî derbastar e. Hekî CHP dixwaze di siyaseta Tirkiyeyê rolek mezin bistîne ji nû ve bibe aktorek bihêz wê demê hewcebûn bi vêna heye dibe piskirêka Kurd û çareseriya piskirêka Kurd gil ser aşîtîk mayînde xwe esas bigire dibe têxi himbêza xwe têxi rojeva xwe mijûltiya xwe li ser vêna bike. Nagî CHP jî neyê vêna bi rastî em gumanim hergihara wê jî hêza xwe nîdivî welatî de wê winda bike. Belê spas kek sanim ez derbasî ne kek mufîd dibim silav kek mufîd kek mufîd niha hilbijartin ji bo diyarîkirina îradeya gel tên kirin û ew yek dihêlê ku ew prosevekî proseyekî demokratîk bê binavkirin rêzgirtina lê îradeya gel. Gelo Tirkiye niha piştî hilbijartinên herêmê got sî û yekê adarê de hatî kirin mirov dikarê wisa binav bike? Bele. Vallahi evvel tişteki zahme, tişteki zora, dijwarî çêbû. Yani evvel 25 sale İstanbul di destê Hizb-i Adaletê yani Hizb-i AK Parti'ye ji refahê dest pêkir heta AK Parti evvel heta îro niha dibêjin AK Parti yani xweyî AK Parti'ye xweyî Hizb-i Adaletê dibêjin evvel de وقتی هلبیجارتن دا 27,000 ما بین آخ پارتی ما بین خلق پارتی هبو اما نها بجارتن تازه دکن
اعتراض دکن سر بجارتنان ایجاب بجارتن تازه دکن دبیجن اوا رایا ما بین رایا او که رایا حزب عدالت او حزب خلق پارتی هیدی نشیف دبه هیدی نشیف دبه دبیجن اوا تشتکی گرنگه اوا چیه اوا دبیجن اوا دبیدا مسئله کی هیه رایان بارکه دزینه یان رای براستی نه هاتیه بجارتن جبونا وی اعتراض کن اوا نها دچه کریزه کی هم جواکی هم کریزه کی اوکی هم کریزه کی سیاسی خل پارتی بیجه پارتیا جمهوری دبیجه اوا کریزه کی قاوس چیت کردن ما بین خلقی دا جواکی دا و سیاست دا آق پارتی جی دبیجه نحقیق هیه دوی بجارتن دا ده صندقان دا نحقیق هاتیه چه کرن ام گله که اوی تازه ببجرن یان اوی هل بجارتنه اوی انتخابات جبونا استانبول ام ابطال بکن بله کک مفید یعنی او تمایل آق پارتی بله کک مفید نوها گریدای استانبولی وسا لی ملتک بناوی ملتی کرد کو به میلیونان لی باکوری کردستانی چون دنگدان شاردار هل بجارتن نوها مافی شارداریش گلک انسانا تیو برگرتن گلو او یک چند دموکراتیکه کو خلق اراده یا خود از نشان بکه لی برانبری و کمیسیونا هل بجارتنان و اراده ناسنک به آوه دموکراتیکی که مرف لبن هر به آوه ظاهری بله اوا کریزی که هیا اوا جبونا دموکراتیکی اوا نخوشی چیت که اوا به آوه دموکراتیکی اوا تشتکی نبهره به آوه ظاهری به آوه قواعد او که دموکراتیکه یعنی دموکراسی چه اوقت که امرت که لبروی دموکراسیه اوا تشتکی نخوشیه اوا تشتکی نخوشی چیت که اوا وصانا اما با آوه سیاسته بخواد بیجن اوا به سیاسته ده ترکیه دا اوا چند جار چه بیه ده صندقان دا ده اوکن دا هل بجارتان دا ده سر رایان دا غلطی یا چه بیه یا اوا اوک چه بیه نحقی یعنی تشتکی بی قانونی چه بیه اوا دنوا جوان کادا دنوا سیاستن دا اوها رین خواندن اوها کو حساب کن اوها اوت کن دبیجن اوجی نخوشی کی مزن ممکنه دنوا جوا که دنوا سیاست دا چه کن کک مفید از دو نمونه یا بدمته نها یک لریزان انگول بالر آدیار بکری هدفش صدی هفته زیده تر دنگ دگره بله کمیسیونا بلنده اهل بجارتنان کمیسیونا بلنده اهل بجارتنان دبیجه تو نکاری به شارداری دیده او بربجیر اک پارتیه ایگوش صدی 25 یعنی صدی 20 دنگرتیه یعنی چند دموکراتیک اوتش دوام لمردینی وکی نمونه احمد ترک وکی شاردار مردینی تهل بجارتن اک پارتی گلی که دبی انسانی که به عمره وی درباز بو ین خوشه نکاری ریوه ببه چند اخلاقی و دموکراتیکن او هلوست بریز مفید یکسن قبول کرد وصانه او چون ارکه اف مانع هبیا جبونا وان جبونا ای مثلا ای او کشی او که قضای باغلاره جی بلدیه رئیس قضای باغلاره جی دستیوی جبونا چه با آوی قانونی تنکاری بی بلدیه رئیسی کو با آوی قانونی کو نکاره بی بلدیه رئیسی نکاره ببجی و سانه اوکی نامزد چی نابه نامزدی آوی جی و سانه غیر قانونیه یعنی قانونی که با آوی انتخاباتی سر قانون انتخاباتی گله که بریا انتخاباتی
gereke beriya hilbijartinê bi gotana tinikarî bi awî qanûnî ew ke te rast nîne namzeda maniዕ nebûn çira niha maniዕ dibin ji destê wan distînin ev pirs gereke were pirskirin ev sual gereke ji bo wî geleke pirskirin eva tiştekî îxtilaf adaletê be û li ser ewkê li ser rêya demokratîk be eva gereke were pirskirin ev tiştekî ewke tiştekî nabecaye yani eva. بله کەک سالم من دخواست ez ji te bipirsim ev helbesta yeseke ku beramberî şaredariyên ku HDP bi dest xistî wekî ku li deverên Kurdî baweriya bi proseya demokratîk bi hilbijartinan bi komisyona bilinda hilbijartinan bi bêterefiya wêna dişkîne Kurd wisa hezir dikin ku nevekî aliyekî yeksanin li Tirkiyeyê nevek hevin li Tirkiyeyê gelo wekî HDP vê pozisyonê hûn çawa dinirxînin Ya bi rastî pîvanên demokrasî an pîvanên hiqûqê ji bo berjewendiyan kesekî an berjewendiyan partîk siyasî nayê guherandin pîvanê vana ji bo civakê tamamî derbastar e. AKP li Kurdistanê dîsa deverên HDP lê xurt dixwazin rejîmek kayyumê براستی بکن وک پرگالکی ایرو میناکا باغلاش آن لوانه توشبای لسرته لگلک دورین حوالی می گهاتن هلبجراندن گنیزی صدی هفته دنگستندنه دیسا هرسی باجار می مزن وان آمد لمردین گ مزباتین شاردری ما نادن وانا اویا رژیما قایومین AKP'yi çişta gibi sindoka encam nekirne gidinava geldi biser neketini duxazin ji nûve vîna gelê Kurd vîna dengderên HDP gas bikin ev vî rengî divê gibi xwandin ji bo İstanbulê jî ev derbastarı em karin du mînaka berhev bikin ji bo baş pê fêmkirin îro di navbera namzetên CHP Ekrem İmamoğlu û di navbera namzetên AKP Binali Yıldırım nêzî 15,000 deng heye. Serokkomarê vî welatî müdaheleyê asas li Komisyona Hilbijartina Bilind li Yêsekê dike û dibêjî ku deverek wek İstanbulê bi 15,000 dengên ji hevdû cuda û nikarim encam bikin. Lêbes li navça Mûşê Malazgîtê bi sê denga AKP bi serketiye 256 dengên HDP li wir nehatiye qebûl kirin lêbes îtiraza HDP îtiraza me li wir li ber çav jî nehat girtin navenda Mûşê 2500 dengê me yê nehatine erînî kirin heye lêbes îtiraza me yî ji bo Mûşê navenda Mûşê naye qebûl kirin ji ber vê yekê yeseke ne saziya AKP'yi, saziya vî welatiyê lêbes mixabin îro tevgera wana, helwesta wana, danûstendina wana mîna sazîk AKP bi neha vî welatî be. Dema namzetên AKP serlêdanê dikin YSK vê serlêdana wana qebûl dike lêbes em dikin ya me qebûl nake. Ev ya hergi dire bêhiqûqiya li vî welatî bi xwer kûr dike. Ji ber vê yekê HDP va encama ne HDP qebûl dike ne gelê Kurd vê neqebûl dike xwendina menî li ser vê mijarê jî qayyumtiyê û gaspkirina vîna vî gelî ji ber vê yekê jî tekoşîna me helwesta me jî nerazîbûna me hergiherê warê hiqûqî warê demokratîk de jî bi rastî encamên nû jî ew li vî welatê we derxîne holê. Bilê spas endamê meclisa HDP Salim Kaplan û her wiha akademisyen Müfit Yüksel ku ji stûdyama İstanbulê hûn dikin. Temaşevanên êjav ya wayem hatin dawiya bernameya Rojava îro heta bernameyek dina roje